نسلملكم يا سيستر تيريزا. نشتي اليوم مزيز وانا تنسيحو ترينيتا قديسة بسم tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nishti ek, damlu ek malaj ftit riflessjoni fuq il-Corpus Christi xi tfisser the bread of life. Sa namlu ftit momenti ta' riflessjoni u wara sa nsemmarkom panis angeliku. Il-ħobs tal-anġeli li ħallilna il-qaddis tagħna Ġesu qabel ma maribati biex jibqa' magħna, għadu magħna. Nixtieqna inkellmuh, inħobbuh u nadurawh. Sa nisimgħu il-qudiem ngħidilkom il-Panis Angelicus li hija kantata minn kantanta Maria Louise, forsi smajtu biha, kanta ħafna fil-funerali, fit-tiġijiet, msemmija ħafna. U wara li nagħmel daqsxejn riflessjoni, nisimgħu lilha tkanta u nagħtu każ għall-kliem. Poġġejtilkom anki il-meaning ta' dak li qed tkanta, translation kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. U li nibdew ftiti dan l-iskript li provajt nagħmel, the bread of life, il-ħobs tal-ħajja, Corpus Christi. Mela, today, as we celebrate the solemnity of Corpus Christi, we gather to reflect on the most beautiful gift Jesus left for us, the Eucharist. In the Gospel of John, Jesus says, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger. Għanajda nara bil-Multista. Eżis ħbibti għaj il-lum waqt li qed niċċelebraw is-solennità tal-Corpus Christi qed ninaqdu biex nirriflettu fuq l-isbaħ rigal li Ġesu ħalla għalina, l-Ewkaristija. U fl-Evanġelu Ġesu jgħidilna jien u l-ħobs tal-ħajja min jiġi għandi ma jkollu qatt il-ġuħ. Ġesu huwa spiritual nourishment, ikel spirituali. We all face moments of spiritual hunger, no? Times when our hearts feel tired or restless. But Jesus invites us to come to me and see where true peace is found. He is the living bread, that nourishes our souls and gives us the strength to face every day important with hope. Kol kemm aħna ngħaddu minn momenti ta' ġuħ spiritwali, momenti fej qalbna tħossajjina, jew bla mistriża Ġesu jistedinna u jgħidilna ejjew, fejn tinsab il-paċi vera, ejjew, huwa l-ħobs il-ħaj li jmanti r-ruħ tiegħek ħażis u jagħtina s-saħħa biex niffaċċjaw kull ġurnata b'tama kbira. Call to prayer. As we prepare to listen to the beautiful hymn, as I said, Panis Angelicus, let us open our hearts. Think of one thing you are surrendering to the Lord today. He is with you, truly present in the blessed sacrament. Kif qed nitħejjew biex nisimgħu l-innu sabiħ Panis Angelicus, ejjew, niftħu qalbna. Aħseb ħaġa waħda li tixtieq tafda fidejn il-mulej illum huwa qiegħed miegħek, preżenti tassew fis-Santissimu Sakrament tal-Artal u jinsab ġo fik ukoll. Inti li ma tistax tmur għadejh,
jgħat ħdejku. Sa kif naqfina mbagħad nisimgħu dan il-Panis Angelicus nagħmlu attenzjoni għall-kliem li fih. Eżis, nixtieq inħalli għal ftit dan il-kliem. Qaddis Panis Angelicus, English u Maltese, hops tal-anġli, the bread of angels becomes the bread of men, the heavenly bread. Mbagħad wara nitfalkom il-video ta' Mari Louise li ħen bellezza li sa tkantanna Panis Angelicus. Inselmilkom eżis, il-barka tal-mulej tkun fuqkom u fuq il-familja tagħkom.